mada je ta hobotnica imala i svoj istorijat u komunističkoj Jugoslaviji. Prvi slučaj za koji mi znamo kao pokret da se dogodio otimanja dece se desio 1954. godine, ali su te aktivnosti tada imale više jedan ideološki predznak. Naime, ideja je bila da se promeni demografska slika Srbije i da se ljudi iz partijske nomenklature koji nisu mogli da imaju decu, dobiju tu decu na jedan nezakonit način. Sa globalizacijom i sa promenama u svetskom društvu taj posao se više internacionalizovao, nažalost omasovio i postao, kao što sam rekao, internacionalni biznis. Najugroženije su zemlje koje imaju teške ekonomske probleme kao Srbija, Meksiko, Peru i mnoge druge.